Manang Biyada! Hello, dakto no agsweldo nila kay ko. Kastayo lahat na nakanayonan. Awan lakit utang. Anyat pagkitkitaan nyo kada tao, kwarta. Kat si kamot nga rod tinawadwad ba si ti kwarta na ading ko. Kan amin mat nga inutang ko kan kakat binayada. Saan aya? Makauma mo tikas toy. Syaklat na kanayon ng tagpapautang. Tsak pa napadasan timutang kada kayo. Apay ko mga min nga umutang ka. Kat adumat kwarta mo na. Di ka kat agyaman taada ka na yun kwartam. May mayat ti tumulong ngem ti matultulungan. Mano ay tutangam? 3,000 kumaa ading ko. Mabit lang nga ron. Surwan yung amin tag-double kahit mo ta. Tapos sana mabitin di kwartayo. Kanya mo tikas ta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Muna, adamat mangdamdamag kanyam. Guwapo mat nga teenager. Ha? Ayan na. Dayjeman o, nakatakder ijer wardia to parlor. Ay! Adan! Ay, oh! Mabit lang. Pakituloy mo man ti plan-plan sa kabuong Grace. Tarasam! Tarumwarak biit! Ni, papanamaya. Basta, adala pa palang mi biit. Ituloy mong taralamida ka. Sige, yig mo nga rodan. O niya, nabsog ka mo't laang, Rodan. Napnag ka. Wan mo na. Thank you manila niya. Mababailakan kan. Tasig akanayo ng tagas-gastos. Tunggal rumwarta. Ay nga, sana problema dayta. Basta para kami ka, kasta ti kinapatig mo kanya. Kat, rumwartan dito restaurant? Wana, mapantay jamol. Tayin tag window shopping. Inta magmag na. Sige, kahit ko dayta. Tamawat-wat ti bagi kamag nga. Kan ganado akong agpasyar, no love na love ko ti kaduak akakibkibin ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Sumrekta dita department store. Tagkita ta itila ko dita. Amangan no ada nakasil mo na. Sige. Kunaktubay kahit. Nakasilda. 30% off oh. 50% pa iti daduma. Aywan! Oh, pati dagiti pantalon da. Nakasil. Kita ang gade. Nakasil to'y nakangin na abran ti pantalon. Aywan anya! Eksakto lagi di kanyak na ito'y muna. Da ito'y ti size ko. Kaya't ko ti tela na. Ta stretchable. Wen! Napintas! Ay na! Gatangag ko ma. Ngamawan mo't kwartak. Ha? Ay katalain ta Bayadak, Rodan! Ha? Sigurado ka? Ay na, mababay na kan muna. Gamno pilitin na kakit alaag ka. Sige, alaan mo. Tasyak timang bayan. Regalo kan ka, Rodan. My love! Thank you nga Roda. Mona, my love. Ha? Mayat day dya sapatos Paris na day ito'y pantalon. Awan! Napintas! Nagdala kwarta, gatangin kong day ta sapatos. Gamawan mo't ngamin makukwarta na tao. Mano kaya tayo sapatos? Sana, tama nga nung nangina. Nakasilmat ka di Sige, gatangin ta daytan. Tapnag ta Paris na tapantalon mo, Rodan! Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mo na ading ko. Umay ko bayadan tay utang kon. Nasayat mat manang. Tani, kasapulak ti kwarta. Ngam kwa, umutang ako mamanan ading ko. Anya mo ti kastan. Kung di bayad ka, ngam umutang ka matlang manan. Nabitin nga minti sweldo ni bayaw mo ading ko. Bayadak matlaang, promise. Ay, awan may pautang kon. Tani, ato ti paggastusa. Anya ko nga ti paggastusam, kat awan mat asawam, awan mat anak mo. Ninanang mat latikad-kadwam dito'y balay. Wen, ngam nagastos lata. Tadamot mama at ninanang. Ado ti pagpagatang na apagparjud na. Kanadapi agas na agat katanga. Bayadak mat laang ading. Sorry, ngam awan may pautang kon. O sarek ti kwarta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ni, apay nga aglaladot ka muna. Awan nga ron kwarta kon, Grace. Manan, basta kuyog kayo ti Dejya nga rodan,
Kanayon nga maibus ti kwartam. Amuklatan iso ti papapanan ti kwartam. Kat syempre, awan nga ro trabaho na. Kapilitan lang siya tang gastos no kasya rumwar kami. No kastamat laang leka munti kanayon nga rumwar. Tapno hang ka nga magastusan. Agpautang ka man kiti, Chris. Naimpagkan ka, tawon bibiyag at BF mo. Sana kas kanya. No usaramat lang nga para iti boyfriend mo. Haanan. Saan? Itad ko kininanang ko. Tawan na itad ko ang kwartana. Paggatang na itiangas na. Sigurado ka. Wen, promise. Mano ti utang am aya. 5,000 no adda. Bayadak no next week. Tapos tunto no makaurnungak manin iti kwarta. Sige, pautangan ka ngam ne. Palagipan ka manan mo na. Tama ni pud ada builit mo kat kanayon ka nga maibusan iti kwarta. Ison sa matante papapanante matmat gadam. Kita ang basit Wen, Grace. Di ka kadi madanagan. Ang Muktar Aramideg. Promise. Kunak manutin kita itad mo ita. Nag-promise ka atin kita itad mo kanya kita mo na. Day talang tinadis kita rak, love. Ano, sampay lang 5,000. Nayunak to no makaurnungak manen. Awanan na. Sapay ita sumangpod yung order ko. Kasano day tuyol ngay? Agdiskitar ka Anya kamutan? Anya nga minti in order mo, ayan. Sapatos kan jacket. Agdiskitar ka Taurayag aging gainton malam. Tanong saan? Agawid aklangan ni Jalo mi. Di ako nagsubsubli dito. Ha? Sige. Urayan nga ron. Tay nakagdis kita rin tinayon day ta. Darasama, di nakpagurayan iti mabayag mo na. Tano awan madiskitaram anayon day toy. Agawid ako. Kadya ako nagpakpakitakin ka. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nanang, buludak man ta sing-sing nyo. Nay, apay, ayan nga mindagitay alahas mo. Awanan, narigrag ko nanang. Buludak ta sing-sing nyo ta isublik to. Ay nangina dayto asing-sing anak ko. Ay aywanak daytoy tanabalor. Amumat numanuti presyo daytoy. Kurang-kurang 100K. Wen, amok. Di kay matanagan, tadyak pukpukawen. Ay wanak, buludak laang. Isublik to no may alawas. Sige, ngamnay, di mo pukpukawan amangan mat no ilakom. Saan mo't Anyaga po? Buludak laang. Agawitan amo na rabiin. Anya tararamidon pa langay. Diyak makaid na, Grace. Diyak namin makontak ni Rodan. Katadakin ko na yung sing-sing ni nanang ko. Wi, jay balitok nga sing-sing ni nanang mo? Wen, ay nga. Sa balit agparparik na kanyak. Agtip-tip bayo Grace. Matanagan na. May saldawan na diyak makontak ni Rodan. Amangan mat no awan signal iti ayan na. Unuhaan kat lubat, kas jay. Sa balit agparparik na kanyak, Grace. Agtip-tip bayo ka talaga. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay nga ay padawat mo jay kakaiso na asing-sing ko. Inay aywanak iti manu atawan day jay. Kan pakalaglagi pak iti day ditatang mo. Nga mapaya pinukaw mo. Sorry, nanang. Nailaw anak. Diyak ba't nga mininamnama nga itaray na di sing-sing. Daytan tumet tatila pakirerelasyonan mo na. Namin ano nga ibagbagami kan ka asinaamon. Takukwartaan na kaladay dyan. Ngam natangkan ti ulom. Pinamati nakmat nga ngay ayatin nak. Nagayhatak lang man. Diyak pulos ni namnama nga ramidan na tikastikan niya. Pasol ko ka di tagayan. Wana, ngam di ka mat nagananad. Pati ti kakaiso na nga alahas ta inata. Winaldas mo gapo iti lalaki. Ay naawanahan, kasano da ito yun. Inlakok la kumaidin tainggatan ko iti Boreas. Sorry, nanang. Di kayo matanagan. Tanong makaurnungak to. Bayadak to day sing-sing nyo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumustan nga iti namtad tamo na. Duwa nga bulan nante 5 bas. Nakamove on kan. Ay, kasi na. One month. Medyo mayatan tiring na.
Kat mayat ano kasta. Anya ngayon ti damag mo ija ex mo. Awan balak mo nga mangidarom kanya na. Hindi pa lakayat ko tagdarom. Gam nakabalod mo't ka nun. Ni, natiliw nga dagdagos. At sa bali ang kaso na. Agduduma ang kaso. Iso hustumat. Ikaro na pagbaludan tinagpasulan na. Kat mayat ano natiliw gayaman. Pag adalam data nga nangyari kanya muna. Han kan nga agdardara sudos nga makibuybuy prin gamin. Han nga gaputa ubing kan gwapo kat main love kamat nga dagdagus. Pugi nga agpaiso ngam tiinding nakat agpugi it kamat iti babawem. Ha? Iso nga kita ang basit amo na. Baybayan pa lang gamin data ayat-ayat idta. Agtrabaho ka kit di. Kitam ka di kanyak. Awan ti love life ko. Iso nga ado ti ornong ko. Ha? Ayunan niya. Sige. Patasak man mat nga rod ti agbyag nga awan love life na, Grace. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, Mona. Adak manan. Ay, sigamat gaya manso. Anyat paaramid mo? Pukisan lak, Mona. Oh, sure. Kaano lang ay may ka nagpapukis. Sa ita, agpapukis ka manen. Di pa'y matimatidog. Sa nabalen, tinapatag, makita ka. Kailiw ko nga na makita tayo nagkinis sa rupam. Agtal na ka man. Anya nakinis. Kasla rafrod tupay. Saan man? Nagsilap tarubang. Nagpintas ka. Ala, pukisan akon. Kabayatan ti panang mingming ko ka. Nagpintas ka talaga, Mona. Ala, saan ka komportable iti kastang ibang baga manso? Muna, usaram dato blower. Aywan man, Grace. Pakidisum di tayo. Sige nga Rod. Balasang ka ti pa dya kadwam, Mona. Wen, agpata kami abalasang pailaang. Kastaya. Nagpipintas kayo. Ngamapay nga awan nobyo yo. Ay na, urayan mi di talaga para kada kami manso. Narigat ti masakitan kan maloko. Lusyak, saan ka man luloko? Managayatak muna. No ayatanak, pagbalinan ka akas la prinsesa. Bola? Agyamanak ta pinatgam ti awis ko, Grace. Ti panagkita ta dito restaurant. Ay, hanak ko mga makisinara kanyam ngam kayat kamot gamin nga maamamo nga perme. Ta bayat ti panaglabas ta aldaw kat inot nga matintin nagtirek na kanya manso. Di ka matanagan. Awan to ti pagbabawyam no siyak ti pagtinagam. Ngam pangaasim ata ilimad tapay laang ti panagsinsin narakta niya. Hamo nga ibagbaga ko maijay gayam ko nga ni muna. Tama ba inak kanya na? Ay, kanayon ko gamin nga ibaga kanya na idi nga hangko nga pagan ano ti makiboyfriend. Wen, amok ti mangigam iti palimod. Iso di ka matanagan. Sige, bayada kong tiginanta. Tayin tapay agpasyaran niya. Di ka matanagan. Sagot ko amin ang magastos. Siyak, ti makam mo. Agyaman na kiti kwartang intad mo kanyak, Mona. Di ka matanagan. Bayadak tumot lang no da kwartak. Okay laang. Basta yabilin ko ken ka, ha? Di mo ibagbaga kinigri sa gayem ko ti maipapan ka data. Ta sigurado nga tanak day tiyay. Nagarunan no maamuan na nga umut-utang ka kanyak. Sirmunan nakmanin day tiyay. Wen, matungpal di kayat mo, Mona. Jak tupay unay kasarsarita di gayem mo. Nasihat nga rin no kasta. Sapay la kuma, tadi nagtulukwen, manso. Saan to, Apolos? Promise ko day taken ka, Mona. Hello, manso. Ayan mo ita. Di matagkita ta. Sorry, Mona. Ada emergency. Ita tanay pawit kung ti bulbuludan makwarta. Ibabawi mo ti makisinara kanya. Emergency, Mona. Sorry talaga. Intong bigatong ti panagkita niya. Sala mabalin. Sa dinutan mo ita. Ada ti probinsya. Sapay kumata maawatan dak, Mona. Sala mabalin.
Masapol nga kita ta! Hello! Hello! Oh, di awanan bain! Hello? Nabit lang tarumarak iti parlor. Ha? Apa kasi dito dyan, Grace? Kasla dilim-lamang na kanya ka. Kasla di na kaya't amang guti saritaan da iti mawag kan kwa na. Surotak man itinalimad, tadenggak ti pagsaritaan da, jak agpadlaw. O sige nga Rod, urayin nakitan niya. Umayak nga dagdagusan manso. Bye. Ha? Manso? Sino ay amanso di kinasarita na iti cellphone na? Ha? Ay sus, nagtipayok man na. Kastimot lang tinariknak idikin ni Rodan nga ex ko tinasayaat. Surutak ni Grace itsa dinuman ang papanan na. Surutak itinaliman. Agawid ta ni Jabalay mi Grace. Yawid kan, tagdan natan. Anya? Agdan nata nga dagdagusan. Hanta nga ang kasarpay nga umununa. Sumarunon to Isaganaan ta pa na imbagday ta kasar. Haan agkasarta pa'y santo ta nga agdan na. Kakaiso na nga inay aywanak ti dayaw ko, kas babae. Kas talang ti kalaka na nga. Anya tiket asawan day toy? Ha? Oh, Apa yung nagkuyog kayo adwa? At na relasyon nyo? Apay da kas ayan no adda mo na. Agpada kami matngawan asawa na. Single kami matngaduwa. Wen, ngam duata ang nobya ni Marso, Grace! Anya nga duwa ta? Weh, han man nga tila ibagbagamat sa kamo na? Agsaw ka, Marso! Ibagam tagpaiso ni Grace! di ta kayon. Uy, Marso! Uy, agurahe ka! Hala, ti maray matan. Palang kantis ni dyan lalaki! Manangal lilaw! Ay, munahan ko nga mo nga adagayam relasyon nyo kani Manso. Ti amo kakat siyak lang ti Darliang na. Uri siya! Diyak matamo nga da relasyon nyo! Italaan! Kathanak nga ron nga iramraman nga gurguran at ahang kumat nga amo nga da kayo. Naglukumat na dyan nga taon. Ay, pinagidan na takit din. Wen nga Rod, awanan bain! Sa pinagato ti utang na kanya! Ha? Inututangan na ka? Mano nga iti utang na? Adun naurnong ti utang na kanya! Iso amas sapula singirak. Sika ngay, di na kainutangan? Haan mat, siyak pa kay diti iliblibre na Nukwa, ikanak pa iti pagtaksik. Anya? Nukasta nga Rod, sikat tinapnapanan di inut utang na kanya, Grace. Kat singiran nak. Katahang kumat nga mo nga ututangan na kanyam dagi dya iliblibre na kanyak nga makmakan. Ay na! Ang sakit yung ulo, Grace! Manluloko na dyan lalaki! Awan nga Rod Ay, sapay first time ko matima kay boyfriend. Kas jepay mat. Lawlawan ko nga. Manutawon mo na, lumakay kan. Nabayag nga awan na karelasyon mo Mandya akong manang. Mabuteng ako na maki-boyfriend. Namidwan didigraan. Kat api nga min alalaki ti pakiin na yatam. Kat babae ti rumbang aparakan ka. Ha? Adumot ti bading anang asawa iti babae. Saan nga imposible day tamo na? Imbag na damangayat kanya ang girl lalo. Adalat tamot Iti kasta kinagagat mo. Imposible nga awan mangayat kan ka. Mangasawa kakit din, tani, nakapsutan ni nanang. Kasanon no awanan ni nanang. Agmay may sakanton. Awanin kadkaduham, ading ko. Grace, ang padatan na bumakit a balasang. Talaga ka ding awan ti planom ang makiasawa? Awan matanan te hilig ko itan. Napukawan, gapo iti kasya nga nangyari mo na. Ang padataan. Nagrigat gayam ti matromaan niya. Kasla mabuteng ako na makirelasyon manen. Agpadata mo na. Iso na lang ta. Hay, kasto'y tangatan nga kan kanayunan. Agbaak ta.
Matay tanto nga baak. No siya, jak kumakayat no mabalin. Kaya't kumat nga isimpati biyag ko. Diya damot makuna a pamilya. Ada putot ko, kasjay. Kas ano nga makaputot ka kat lalaki mati kayat mo? Idi ngamita. Kasla kaya't kumat apadasan ti babae a pakirelasyonan. Ha? Damagak man ken ka, Grace. No, adda agaram ken ka abakla. Kaya't mo ka di? Depende ano nasingpat. Tano siya kat kasla kayat ko pekit diti bading nga pakirelasyonan. Ta kasla mas agkaalaan kami. No ngay, padasan ta ti agayan ayat, Grace. Anya? Ala! Padasan nga ibagbagamat. Wah! Pay-soan ko na. No kasta? Kaya't na? No bilang agarumakan ka, Grace? Ay, nahangkamat nga narigat nga ayatan mo na. Tanasing patkamat kanyak. Nagagat kapay. Oh! No kasta nga, Rod? Agsimpatan, Grace. Agkasatagid din. Ay, aguray pa'y matawi. Ha? Ag ininam mo tapay nga kuskus to atap numayat. Nung ay hantagayam nga compatible. O sige, paliiwan ta nga ro ti bagbagita, Grace. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasano nga, Grace? Naragsak ka kadimot laeng iti relasyon ta? Ay, perme amo na. Hangko nga ekspektaran nga at kaalaan ta. Maya titimpo yung tanga duwa. Un nga, Rod. Ay na, nakaragragsak. Uray siya iso nga mabalin sa matan. Ha? Mabalinan ti? Mabalinan nga ag kasartan. Ha? O sige, tulagan tayo nga Rod ti kasarta, Grace. Basta baliwang matanan at hinagan mo. Ha? Hanan nga muna. Ta ag-asawa tanton. Isublimon adyan sigud nga nagan mo. Katuan date talaga ayam. Manipod tadta. Hanan nga muna tinagan mo niya. Isubli tayon dyan sigud nga nagan mo niya. Monyo. Grace, my love. Manang Biyada! Laura, sino dyan lalaki akadwa masimmang part? Ni Jimmy, tatang, lakay ko. Ha? Lakay mo nga? Awan pala nobyong may nyamamom kanyak. Ita, addan lakay mo. Lakay ko kunak tanailawan kamin. Kan, agdan na kamin. Ha? Agdan na. Agkasarkay pa'y mo't Sa kayon to agdan na. Sumarunon ton ti kasar, tatang. Naplano min ti may papan iti day tabanag. Ay, among balasan ka. Idi agayan ayat kami ti day dinanang yaw. Saan ko pulos asinagsagay? Aging saan kami pa nagkasar? Ay natatang, sabali ti panawon idi, sabali mo't itan. Ipada yun to, mo't ti inuog mga istalyo idi. Wen, inuugma no inuugma. Ngumkasta ti rumbang. Agkasar kayo pa'y nga umuna itinubyaw. Sayon to aramidan ti kakayat yaw. Sige, tagdi ko sak. Rumor kami kini Jimmy. Parwaram dyan ubyom iti silid mo, takasarita. Yam amumot kanyak nga amam Sige, mabit na Ngamne, saan atila ibagbagayo ang mga nudagdagan nyo amang ikasar kanyak. Kani, awan pa'y kwartami. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nabayag ka din nga da nagkinaawatan nyo iti anak ko, Jimmy Barok. Nasurok lang makabulan mi, tata sa to. Kastaya. Nasauna ngamin kanyak nga agdin na kayon. Kanay, di kay pa'y nagkasar Barok. Kano ka da iti plano yo apa nagkasar? Kahit ko kuman nga ikasarta anak yo. Ngam binulod na ngamin ti daduma a kwarta abus-buson mi kumang agkasar, tata. Aniya? Kunana nga da pangusaran na iti kwarta. Kat kunana pa'y asaan pa'y anak kasagana ang makikasar. No kasta. Isok tagkad nagkasar kayon? Wen, tata. Ngam na kunana mo't kitdi aplanwan minto no umay atawan. Tapagururnungan mi, tata. Hey, nala. Makamu kayo nga rod Barok. Ngam numabalay, diyo kuman ibaybayag.
May mayat mutla ang numakapagkasar kayon, iti kabitan a panawang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Tatang, insangput kumut ng tinobyok dito'y balay, ta nagisangput mut ni Manang Laura itinobyo na. Ha? Naimbag nga oras yaw. Tata? Kastamit baraw. Kas ka ni Manang, di kampay magkasar atan eh. Amangan no agapa kamin to. Wano mauma kamin to iti tunggal may sakit agsina kami. Di saan kami amarigatan nga agsina. Anya. Saan ka di, amor? No siyak. Kahit kung nagkasarta. Ang sikamot nga may tagmadmaday. Kung namag nga urayam ti 30 taon mo, saka makikasar. Kawamot, ubingak pa'y ngamin. Kalalaingan na ti 30 atawa na panakiasawa. No kastamit lang. Di saan kayo palang aron nga agdan na. Taurayam nga agtrinta ka sakan tumakidhan na. Pinalubusan nyo ni Manang amang isang put itinobyo na dito'y balay. Sa ita, didak palubusan. Madia, unfair ti kasta, tatang. Ha? No didak palubusan na makilibin, di yung mga palubusan di kabsat ko ha. Ngam no palubusan nyo ni Manang, palubusan dak mga rod. Tapnawan riri, tatang. Anya nga'y matitrabaho dagi dya manugang yaw, tata satawr. Construction, Lilia balasang ka. Kat naimbag ano, nasingpat damat lang. Madlaw mo't kiday, anasingpit da. Jaklam mo no agin sisingpit da lang. Barang agbalbaliw damat tan ano, nasingpat pa kaya sa asawaan da. Un ko mga rod. Hay, jak mo. Namo dagi jay nobyo dati style dang agkabsat. Tani, nabit da pa ilaan agam mo. Ngam insang damot idan ijay balay. Ha? Ngam barang agbalbaliw damot kidain. Tadanton mga nawa kadakwada no bilang laang balasang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Napanan ni Jose Amor. Jak amwaro tatang. Itay pa lang agurura. Ngam di mo lang sumang putay. Nabati na mga ti cellphone na. Nagloko na ijayan. Di na imbaga ti papanan na. Sana nagpakadakin ka, Amor? Kasangsangput ko lang ngamin itay. Ang nagapu iti trabaho, tatang. Tatang, rumara. Inaksukunan ta asawa. Agpaspasoko ni Jabangir Apurok. Anya? Anya tinaramid na ijaya? Diyak mo, tatang. Basta agpaspasukon man. Kadwa na nga ta ni Diyos ay Jimeng. Diyak lang mo Di namot imbaga aber. Ay na! Sigurado ang nagkuyog man ang dagijay. Kasla amok man ang tinaramid dan. Ay na! Welcome to Jenna Almoida Drama. At day sundot na kabagis Diyos eh. Uman nga rada, sige, mapantan. Manang Laura. Kakatwa mapan kamin. Inton maminsan manan. Laura, ano ko kunyo ditoy? Kalkalpas mila nagtutong-tong. Nagiinom kayo? Nagbartek kayo agkabsat? Basit lang, Jimmy. Mala, ilugan da kami kit din tagawid tayan. Makilugan na matan bayaw. Dua kami nga ilogan mo iti motor mo. Ha? Mala, umay kayong arudan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apa yan nagbartek ka, Diyoseng? Bimabayan kang nagbarbartak. Basit la. Ang amor lakay. Pagliw-liwaan la. Anyan, tikas talangam. Agin, inom ka magaya may tearak. Sagpaminsan mo lang. Sumaya at ngamin direk nakno nabarto kakat. Iso pasensya kan anya lakay. Diyak mayaban diya asawa kamapan iti silid mi aber. Uray nga rin ni Diyoseng. Dak mapaturo ka, ber. Di na pa'y kaya ti maturong. Ala, inkay maturugan Jimmy, Amor. Kinang bayan. Kauray an-anwan nyo nga ayaban dagita anak ko. Di yung maayaban.
Tanukasta na bartek da. Kaya't dati sumanao. Ha? Nagpipigsapay mo't nga ron ti boses da tatang. Kasarita yung tuman ida inton saan dan anabartek. Babaras. Barang da kayo ti dengganda. Tarusyak nga amada. Ay na. Awan dengganda. Tatang, kasta ka niya talaga aramid na Josie ken Laura? Ay, kababain man nga ibaga ngamuwain. Nabayagay na kastada. No adda mapurdiyaan da. Idiritso da nga igatang iti arak. Jak amaw, akas tagayam ti ugali ni Josie. Oray siya kaber. Diyak mo't amo amang ginunggayam ni Laura. Adda kada kayo. Numaupay kayo. Babaraw. Kat panawan yung dagiti anak ko. Diyak mo't di basta sinaan ni Laura tata. Ta inayat ko ni Teusto. Oray siyak tata. Ay ayatek ni Josie. Nga oray mamartag. Patyal, ang mapagbaliw kong to ti anak yaw, tata. Welcome to Jenna Almoida Drama. Manang Laura, agsyat ta, kaya mau. Ha? Kayat ko ngamawan mat kwarta. Adda kwarta manang, intid nila kay kong. Ala ngam pagsyatan tangay. Ijay star. Kauray dito'y balayan ha. Sana bali tarimwaran na kita asawa taan na pa nagtrabaho manang. Ala nga rod. Ingkag umatangan, Josie. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay ngayak kasi ti bagam kanya ka. Anday ko. Pinagkabil kay. Saan na mabali na jak bumalas? Anay ko. Ay, anay ko. Apay ngayak. Ay na! Gusto na itan! Anya kayo mutang? Nagbartek kayo? Kalpasan na? Aga pa kayo? Anya matikas nga ugali yun? Di kay lagbay ni tikas nga aramidan nyo? Dayta, Josie isuti mo na. Kasano ka nagsakit mo ti panagsasaw? Kung namadlan, asino ka kalaingan? Ala, pumanaw kayo, tatang. Nag-sparring kami maniti, Dayta, babay. Di kay mabain ka na giti asawa yung tikas nga aramidan nyo? Nagsisingpet na giti asawa nyo? Ngamda kayo? Kasta ti aramid nyo? Baliktad mo't ni mapaspasamak? Da kayo mo't ababay ti reak? Agat arak ka manin bakit? Nagsyat ka manin? Itay ang sapa na kay. Ngam na usawan akong tabasit laang ti ininumi. Nagsango kam laki ni Josie itay dito'y balay. Inaldaw mo nga agsyat ka Laura. Saan ana saya tigas tangar aramidam? Madadail ti salunat mo. Saan? Sa gabasit laang matlaki. Kena alas akitaan tigas tangar aramidam bakit? Bimababayan ka nga agbarbartak. Baybay anak lakadi. Kapag palpalabasan mila iti oras kini ading ko dayto. Laura? Kan sanay kami iti kastingar aramidan mi. Manipod high school kami, kastuyin ti aramid mi. Nakairwaman min ti kastoy. Iso apang nga asim ta di mo lapdan ti pagragsakan mi. Banding mi nga agkabsat ti kastoy. Maturog kayon, Jimmy. Di yun urayin na giti asawa ya. Ta sigurado aparbangon tumanin asumangpit dagijay. Sukunak kumaidan. Ngam di da pa'y mo't kanunalpas. Basta birthday, wano kasaran ti papananda. Namnamaan nyo na parbangon ti sangpit da barok. Kasta ka di tatang. Wen, iso nga irwam yun ti bagbagiyaw iti kasta nga aramid dagitan nak ko. Ngam agpakpakaase akka da kayo barok. Tulungan dakman amang bagbaga kadagiti anak ko. Tadidak mo't dengdenggan. Oray siya tatang. Dinak dengdenggan ni Laura. Nasing putak sa ngamin unay. Kanjak ngamin ugalit ti mangungat iti asawa. Tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Abir Jimeng, kaya't mo ti sumunod kanyak. Ha? Sa dino? Ijay lugar da insan ko. Anda ka nun na pintas at trabaho ijay. Dakkel ti sweldo. Ha? Wala. Basit ti sweldo ta dito eh. Saan tayo ang makaorno nga birat? Wen nga. Iso nga ibirok tayo ti dakkel a sweldo. Wen, abirat. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kat palubosam di asawam, Josie. Wan
Tadakdakkel ka no ti sweldo ijay manang. Basta ipawit na ti sweldo na Uray siya, kastamot lang ang timbagak kini Jimmy. Ala, palubusan tayo na. Tapno makasapol da iti napintas at trabaho. Kat dumakkel mo ti sweldo da. Basta agipaw it da iti para kadata. Wala manang. Sa bagay nasingpot na kita asawa ta. Agpadada nasingpot. Wen nga rod, kabuteng data. Iso an naswerte tang kadakwada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nabartek kayo manay. Kastalatan ti aramid yaw. Kada pawitan da kayo iti kwarta dagiti asawa yaw. Pagbartek yaw dagiti iti da sweldo da. Pagliliwan lang, tatang. Pagpalpalabasan ni di oras. Anyat problema yu ayan tatang. Katawan to pa'y reklamo dagita asawa men. Segundo lagi din. Kat saan kami matngagdaw-daw at itikwartakan ka. Wala! Ng pagregregatan lagi ti asawa yaw ti kwarta nga itida ka na kayaw. Imbes nga ornungan yaw. Saan? Tapagbartek yaw, Mike. Agbalbaliw kayo man. Sumapol kayo kindi ba't iti trabaho yaw. Tapno adda pa kakumikuman yaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Lating itak, Laura. Hindi kan pauitan iti kwarta. Tapagbarbartek mo lang. Asino man nin ayati nagipulungkan ka? Daddadaulan nak dayta no asino man. Basta di kan pauitan. Awanan ka kit di tibay na. Siguro adda babaeng dita. Kit iso ti pangpang tadam iti sweldo. Ang sinatalangan. Di kan pagan ano, bay. Ha? Laura, mabit lang! Laura! Hello! Welcome to Jenna Almoida Drama. No kasta? Ginura na kamot niya asawam, ididimon pinauitan iti kwarta, abir? Un manong Jimmy. Sininaanak pa ikitin Ha? Ne? Agpadatang aruda. Ura siyak, sininaan na ko ni Laura. In black nak pa yun. Agpada tamanong. Hay, mangipanagnak a kwarta lang ti kinayat da kadata. Wan nga rod, ta idi saan tan a pinauitan ida iti kwarta. Sininaan da ta adagusan. Sumapol takid di mo tan itarman ta dito'y manong. Wan. Amam, agpadagaya mabalasang dagiti nagpipintas ababa kahit di ta bangir a boarding house. Dagi dyan nagtatayag. Kan nagpupudaw a lumablabas dito'y boarding house ta. Wan, dagi dyan ngay nagbabanglaw. Kan naglalapsat ng oray babakit dan. Kat nagpipintas da pa'y laang. Madlaw mo't a senior citizen dagi dyan, amor. Wan, ngam nagpipintas da. Nagsisingpo da pa'y. Kada lumabas da dito'y umisum da. Pumansin da. Kaya't mo tibak-bakit ngam siga, amor? Wan apay kung asan nga sana problema na itatawang. Basta nasingpal. Saan nga artag? Imbag no kaya't data. At kasla sosyal da mo. Kay, ipalapal talat tati ayat ta. Barang maisaltag iji puspuso da manong Jimmy. Da kayo matgayam, amor. Jimmy, sobra kayo. Naimbag man nga oras mo, Rosalia. Sapay gumata saan kayo amaum-uma amang paspasang bay kada kami dito'y dagosyo. Saan? Ala, agtugaw kayo. Taya bakti kapsat ko. Tagsasango tayo manen nga upat ngagsasarita. Nabayagan asan anagaw-awid na Jimmy kin Amor. Talaga ka di asininaan nyo idan? Wen tatang, saan minapagan ano dagi jay? Nagiimo uda. Di yun namnamaan ti panagawid da dito eh. Tadimin pagan ano dagi jay nga ex-manugang niyo, tatang. Kahit da kayo ngay. Anyat plano yaw itibiyag yaw. Agbarbar taglatan aginggat inggana. Ibakbakit yun ti kinair-ir yaw. Sino ngay? Timang seryoso kada kayo alalaki no kasta kayo? Di kay ka di madanagan. Makiasawa kamin iti mabihit ka ni Manang Laura. Wen tatang, addan nobyo mi. Inlimod mi lakada kayo. Agkabsat ti nobyo mi. Kat adda ka ba ulanda iti biyag. Iso makikasar kamin kadakwada.
Ta sigurado nga agnam ay to tibiyag mi iti sidong da. Naragsak ka kadimot laeng iti kalkalpas akasar tayo kadagiti asawa ta, Hilaria. Wen ama ng Rosalia. Talaga apetat da ito apagtangan niya. Asino ti mangi pagarot, ama kaasawa tapay iti kasto atawan ta. Huwag nga rood, nasingpot ni Jimmy. Iso apatya kajak to agbabawi anak ki asawa kan kuana. Oray ni amor, manang. Ay, nasingpet. Agpadadaan nasingpet ka ni Jimmy. Ala, sapay kumata saan to nga agbaliw dagiti asawa ta, kabagis. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agawid tayo dyan lugar mi. Tagbakasyon tayo, honey. Ha, ay katuan Kayat milaunay, tapno makita mi mat ti lugar yo. Wen, tapno makita yung mat di lugar mi, honey. Intayo mat ag-relax. Oray sagpaminsan lang. Mangan tayo pwede ti restaurant. Sa tayong to agawid, honey. Wan, honey. May kawa ka nagbiyahe. Italaang man na nagbiyahe akiti atid do. Ito di pagtugawan tayo, kaisumot lat bakante, Josie. Wen manang. Ha? Manong Jimay, dalawra kan Diyosay, tanda dito abay tayo alam isaan. Ne. Unagbay saw. Ha? Amor? Adda kayo mat dito eh. Oh, da kayo matgayam dayta. Jimmy, amor. Ha? Oo, Diyosay, Laura, kumusta? Aywan, iso ni Hilaria, asawa. Isumat ni Rosalia, asawa. Ha? Nice meeting you, mga madam. Kastamat ka na kayo, ading. Da kayo. Asino madagiti ka kadwayo? Ay, iso damot dagiti asawa mi. Ni Emilio, asawa. Ni Mut Banjo, asawa ni Josie. Emilio, honey, iso da Jimmy kan amor, kan dagiti asawa da. Hello. Pakaragsakan mi ti makamam mo ka na kayo. Kastamad ka na kayaw, sir. Anyan, apan nakairanranana. Agpapada kayo mo't gayam itigasat ka nagiti eksyaw, anak ko. Ah? Anyat kayo tiyo asawan tatang? Lalakay, tinakiasawaan niyo. Kastamod laeng ka na Jimmy kin amaw. Takataubak sa dagiti inasawa da. Un nga rod asino ti mangi pagarup akastoy ti agbalin agasat mi. Win nga rod. Kitagyaman tanagbalbaliw kayo, anak ko. Ay, napukawan ti isam ko iti arak tatang. Kan busy akiti negosyo ming agasawa. Uray siyang tatang, napukaw mo't ti gagar ko nga uminom iti arak. Naumaak siguro na. Diyak kaya ti aginom. Makaumat raman na. Nagpait mo't na. Wengarod manang, nagsabang.